Poštovani gledaoci, naš naredni gost dolazi iz Banatskog Karađorđeva, ali dolazi nam i iz Kanade. Sa nama je Željko Bandić. Dobrodošli u emisiju Subotom popodne. Dobrodošli, bolje vas našli. Rekla sam dolazite iz Banatskog Karađorđeva, ali u stvari dolazite i iz Kanade, je li tako? Kako to? Jeste. Ja sam 2010. godine vratio se iz Kanade u Banatsko Karađorđevo, kupio tu malo imanje i tako započeo svoj život ovdje u Srbiji. Pošto većina našeg naroda koji odu odavde imaju želju da se vrate u domovinu, u otadžbinu, ali nema svako mogućnosti, a vidimo i sami da većina ljudi ovdje želi da ode iz Srbije, a rijetki smo, da kažemo mi, koji se vraćamo u Srbiju. Pa šta je vas nagnalo da se vratite? Pa na prvom mjestu je, ajde da kažem, ta nostalgija. Znači, da se bude sa svojim narodom, da se život završi na neki plodotvoran način, da se nešto iza sebe ostavi, da tako kažem. Ali opet, čovjek kad radi, želi da ostavi to svom narodu i, da kažem, otadžbini tamo gdje je ponikao i tamo gdje se osjeća kao svoj na svome. A koliko se razlikuju Kanada i Srbije? Pa razlikuju se puno. Ogromna je razlika. Razlika je u sistemu, da vam kažem. Šta predstavlja taj sistem? Sistem je, ako uzmemo privredu, pošto eto ja sam počeo da se bavim malom privredom, preradom voća i povrća, uzet ćemo za primjer, ako imamo neki proizvod, sok od organskih jabuka. Taj sok kada proizvedete, znači možete da ga pakujete u razna pakovanja. I nije svejedno u što ćete da pakujete. Da li je u plastičnu ambalažu, da li je u staklene flaše, da li je to pasterizovano, da li je, znači, velika je razlika. Sistem, odnosno država, je u stvari to pakovanje u koje mi pakujemo taj svoj proizvod. E sad, nažalost, ovaj naš sistem kakav je ispada da mi pakujemo organski proizvod, organski sok od jabuka u šišek od novinskog papira. I kakav god proizvod daje, ako ga sipate u takav fišek, to ne liči ni na šta. Sad, šta mislim ja pod tim sistemom i kao sistem? Znači, sistem predstavljaju institucije. Na prvom mjestu predstavlja pravna država. To je ono što mi recimo u Srbiji nemamo, a što imaju recimo Kanada kao država. Znači tamo postoji sistem, tamo se tačno zna ko, šta, kako može da radi i on, taj sistem predstavlja jedan okvir koji je jednak za sve i koji pospešuje kreativnost svakog čovjeka. Znači, šta pokreće ekonomiju? Ekonomiju nigde ne pokreću strani investitori koji će da dođu tu, naprave fabriku gdje će da se motaju kablovi. Znači, tu nema kreativnosti. Ono što pokreće ekonomiju su mali kreativni ljudi, da li inovacijama, da li proizvodnjom, da li ne mora da bude samo privreda, može biti kultura. Evo recimo uzmemo Đokovića, na primjer. On je čovjek koji je postigao vrhunski rezultat, znači broj 1 je u svijetu, u svom tom domenu. Sad koliko mi Đokovića imamo koji možda sad trenutno motaju kablove u Drexmajeru ili koji će sutra da rade u ovoj
gumari tu što treba da se gradi. Znači, taj okvir je vrlo bitan. Ono što ja obično ističem da taj naš sistem koji smo mi zatekli svojim rođenjem ovde nije sistem koji je spao s neba. Srbija ili pre toga Jugoslavija kao republika je nastala 44. 5. godine, znači tokom Drugog svjetskog rata. Pre toga je bila monarhija. Sami znate da se Zrenjanin tada zvao Petrovgrad, jel tako, po Petru I. oslobodiocu. Tako da taj, ajde da kažemo, pravni okvir ili sistem koji ima Kanada, koja je, znamo, bila deo Britanskog carstva, jel tako? Ali i dalje, znači, pod da tako kažem, patronatom engleske kraljice, odnosno krune. Znači, taj neki sistem obezbeđuje zakon, znači, koji je jednak za sve, pa i za samog monarha ili kralja. Recimo, naš najveći, najpoznatiji car Dušan, silni, je bio velik ne samo zato što je imao najveću državu, skoro najveću, znači, pored regenta Aleksandra, nego je on najpoznatiji po tome što je uveo zakon, znači Dušanov zakonik, koji je iznad i njega samog. To je osnov jednog društva, zakon. Trenutno, u stvari ne trenutno, nego u zadnjih 80 godina mi smo u stvari zatečeni u jednom bezakonju koje je došlo sa dolaskom komunista na vlast. Oni su taj zakon koji je postojao srušili, uklonili su kraljevinu kao oblik vladavine u Srbiji, Jugoslaviji, i uspostavili svoj sistem. Sad, na čemu je počivao taj njihov sistem? Ako se vratimo sad na ekonomiju, šta pokreće u stvari ekonomiju? Ekonomiju pokreću sitni preduzimači, privrednici, srednji, krupni, nebitno, ali sve počinje od individualnosti jednog čovjeka, od njegove kreativnosti. Pa sad ko zašta ima sposobnosti i sklonosti kako može da se dokaže na određenom polju. Sad komunisti kad su došli, šta su oni uradili? Oni su poubijali, uništili taj motor ekonomije. Znači, poubijali su male privrednike. Znači, oni su viđenije Srbe, čak kulturne radnike su poubijali. Uništili su sam motor ekonomije. I na tom ubijstvu i na pljački, znači opljačkali su tu njihovu imovinu, oni su izgradili nekak takav sistem. Ali znači ubili su tu kreativnost koji pokreće bilo koju ekonomiju, znači koji pokreće život, ekonomski život jedne države. Vi ste jedan upravo od malih privrednika, ali tako manjih, malih privrednika. Jeste, da. Čime se to bavite? Ja se bavim preradom voća i povrća. Sad, ono što, pošto sam živio jedno vreme u Kanadi, ja uspeo sam da ostvarim uz pomoć nekih mojih kontakata izvoz jednog proizvoda, u pitanju je organsko sirće od divljih jabuka. Sad,
Zašto je to, recimo, zašto je meni lično bitno, ali mislim da je bitno i za bilo kog privrednika u Srbiji, je izvoz. Znači, sama država vam u stvari pokazuje koliko je bitan izvoz proizvoda koji su proizvedeni u Srbiji, samim tim što kad izvozite robu ne postoji PDV, znači ne plaća se PDV na tu robu. Znači država se odriče PDV-a radi toga da bi ti proizvodi bili izveženi iz Srbije i da bi sav prihod, znači novac, dolazio u Srbiju. Znači to je cilj. Ono što naša država ili ovaj sistem nakaradni koji imamo radi u zadnjih 30 godina, da kažemo, svojom lošom monetarnom politikom, pospešivanjem i zaštitom uvozničkog lobija u stvari stimuliše uvoz umjesto da stimuliše izvoz. To je, znači, sve je nakaradno i naglavačke u odnosu na ono šta bi trebalo da bude. Znači, a očekujemo kao da idemo napred, znači, teško biće. Ne može se trčati maraton ako se puca sam sebi u noge iz pištolja. Eto, to je što mi radimo. Šta još proizvodite? Pa, započeo sam destileriju, znači proizvodnju jakih alkoholnih pića. U planu mi je otvaranje i vinarije. Sad to su neki malo, ajde kažemo, možda i dugoročniji planovi. A pošto sam u Banatskom Karađorđevu, planiram da proširim malo svoje, da kažem, aktivnosti i na seoski turizam. Mislim da je to... Koliko je Karađorđevo pogodno za to? Pa svako selo je pogodno, jer ljudi koji vole da odu na selo ili šta ja znam, znači oni beže iz gradova na dan, 2, 3, vikend ili 5 dana, nebitno, da dođu malo u selo, da vide kako se tu živi, da se možda provozaju kočijama, sa konjima ili da lupam sad odu kod mog prijatelja na farmu koza, da vidi kako se proizvodi sir ili tako znači, to je opet, ja bih, da kažem, ostavio opet kreativnosti svakog pojedinog čoveka, šta on može da ponude. Sad, naši ljudi su kreativni, znači, oni će izmisliti 100 načina i 100 zanimljivih stvari da privuku, recimo, goste. A i na selu ima svašta što može da se... Pa, hvala Bogu. Samo treba, znači, stvoriti te neke uslove da se ta, opet ponavljam, kreativnost može da ispolji. Kad smo kod kreativnosti, odali ste mi jednu tajnu pre gostovanja, počeli ste da pišete, je li tako? Šta pišete? Pa, pišem svoju prvu knjigu. Radni naziv knjige je Bitka na knjigobrazu. Malo zvuči komično, ali eto, ja sam Facebook nazvao knjigobraz. To su u stvari neki moji tekstovi koje sam ja objavljivao na svom Facebook profilu o raznim temama, recimo i o ovim ekonomskim, ali i u društvenim pojavama, što se tiče i, ajde kažem, i nekog političkog života. Ja sam tu kao čovjek koji iznosi svoje mišljenje o pojedinim stvarima. Na primjer, o nekim političkim partijama, pojavama, bojkotu, POKS-u, recimo, pokret obnove
Kraljevine Srbije, pa moja neka stanovišta i gledišta na tu pojavu koja možda se većini ne sviđaju možda, ali eto, ja imam pravo na svoje mišljenje, Tako je. pa ko Hoćemo za kraj voli neka čuti izvoli. nešto iz te knjige. Pa evo, nećete mi zameriti, ja ću da pročitam. Nećemo, naravno. Jednu svoju, Kada očekujete pesmu. da završite knjigu? pa ja mislim da će biti završeno za nekih možda mjesec, 2 dana, tako da, I sad, pitali ste me na početku koji je razlog, mog dolaska u Srbiju, pa evo, otkriću vam jednu tajnu. Čovjek obično piše poeziju kad je nesrećno zaljubljen. Pa ja sam ovu pesmu napisao 3. juna 2008. godine. Posvetio sam jednoj devojci ili dami, ženi u koju sam bio zaljubljen 10 godina, pa eto da pročitam Ajde. tu pesmu. Zove se Čovjek sa pola srca. Ja sam čovjek sa pola srca. I može li takav čovjek voleti? Moj put, umjesto kroz plodna polja, prolazi kroz pustinju i goleti. Ja sam čovjek sa pola srca. Možeš li voleti takvog, kaži? Moje istine su poluistine, a obećanja čiste laži. Ja sam čovjek sa pola srca. 10 godina se bavim glumom, lažući sebe i druge, pazim da ne poremetim umom. Ja sam čovjek sa pola srca i kako sebe nekom da poklonim? Po danu nosim osmeh na licu, a po noći suze ronim. Ja sam čovjek sa pola srca i boli me ova istina gola. Meni je cijelo srce uzeto, a vraćeno mi samo pola. Ako i ostatak knjige bude ovakav, onda hit. Hvala. Ja vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju. Sačekat ćemo da izađe i knjiga, pa ćemo onda opet razgovarati na tu Da će temu. Bog. I vidimo se uskoro opet. Da se nađemo u jednom novom sistemu, da kažem, da to konkretizujemo, da kažem, u Kraljevini Srbiji. Hvala. I da promovišemo knjigu u Tako. Kraljevini. Hvala vam. Hvala i vama.